من گروه رستم هستم، متخصص اوید به وسایل اخباری اومینال میدیا ترینر در اینترنت نتورک در تاجیکستان و امروز به بینر نیز خودی من میگذارم که خیلی که از خودی موضوع وبینار میبینید بخشیده شده است به ذخیره اینترنتی استوری مپ که پس کمی بعد بعضا نمونه های خریطه های اینتراکتیوی که در این ذخیره میستان رو به شما میدهم سلکه‌هاش میبینید از اون صفحه ها که چگونه است خود من همه خودی استوری مپ و بعد اما خودی وبینار رو از فیسبوک لیف سر میکنم. فیسبوک لیف یعنی پخش مستقیم پریمو افیر در فیسبوک که اون رو همه ما تشکیل کردن میتونیم، یعنی از کدام جایی که باشه اینترنت باشد و دسترسی به فیسبوک پس به معلوم شما میتونید که پریمو افیر کنید، یعنی پخش مستقیم. عموما خودی پخش مستقیم برای چی در کار شدنش ممکن است؟ هرچی زودتر تیزتر رساندن معلومات به خوانندگان، یعنی عین حال علاقه به تماشابینان خود می شود. یعنی هر هنگامی که شما پریمو افیر پخش مستقیم را سر میکنید تمام آن نفرانی که در فیسبوک هستند میتوانند به معلوم آن را در آمده تماشا کنند. انعکاس حادثه از مکانی به وقوع پیوستن آن حادثه است، یعنی شرط نیست که شما منتظر شوید که از یکون جو کاید اما خبر میبرید و بعد رفته آن را تماشا کنید. اگر که شما خودتان فرض کنید در همون جای حادثه باشید میتوانید یک بار به یکون خیلی مشکلی بخش مستقیم را سر کرده از اونجا حتی از خبرنگاران پیش یکم شده همون خبر را به همه دهید، یعنی پهن کنید. جلب دقت خوانندگان یعنی تماشابینان، این هم از سبب آن که در تاجیکستان از جانب استفاده برندگان تاجیکستان این اونقدر معمول نیست، یعنی اونقدر بسیار استفاده نمیبرن. پس وقتی که شما سر میکنید همین کارها رو علاقه دوستانی که در فیسبوک هستند آن تماشابینان خوانندگانی که هستند دقت آنها رو تیزتر میتونه جلب کنید، یعنی به واسطه پخش مستقیم میتونه دقت مردم رو به یگان مشکلات ساحه یگان مشکلات خودتان مشکلات آن ساحه که در آن کار میکنید با آن جلب کرده باشید. امکانات ثبت حادثات در خاطره فیسبوک، یعنی آن چیزی که شما ثبت میکنید در داخلی تلفن یا کامپیوتر یا کامera شما یک باره با فیسبوک میرود، یعنی در سرور فیسبوک ثبت میشود و حتی میخواد شود که مثلا بعضی اگر یگان ریپورتاژی یگان موضوع حساس میکرده باشن خبرنگارا ژورنالیستا همین خیلی میشود که کامرش از دست کشیده میگیرند از دستشان. در همین حالت هم حتی اگر که همین دکمه‌چه ثبت رو پخش کرده باشد و یعنی نشر کرده باشد ویدیو رو علاقه همین کفایه است، یعنی حتی اگر دستش کامera را گیرن شکنن چیکاری کنن هم ثبت علاقه در فیسبوک جوگیر کرده می شود و اون رو تنها خود همین صاحبی اکانت میتواند که پاک کند، یعنی او دلیت کند. واسطه پیشبرد و حمایه حقوق یا چگونه فهمیدن است. من خودی آزادی سخن یکی از آزادی هستم که برای حمایه دیگر حقوق ها روانه کردن ممکن است، اون رو استفاده بردن ممکن است. یعنی من نمیدونم یک حادثه شدنش ممکن است که شما در همون جای اگر یک نفر که از وکالت های خود بالا بیرون میبراید با مثال ابله باشد یا یک چیز دیگر پسر بچه بسیارتر داخل دارد وقتی که همین ثبت رو آغاز کرد میتونید همچون یک واسطه‌ای ثبت کردن یعنی یگان قانون ویران کنی یگان جنایت باشد و با همین رو برای پیشبرد حقوق برای حمایه حقوق آن رو استفاده برد. و من این یکی از مثال بود و این یکشن مثال استفاده بردن پخش مستقیم در فیسبوک با کدام مقصد استفاده برید از تخیلات از فانتزی شما وابسته است. میتوانید حتی شما در فیسبوک برنامه خودتون رو تشکیل کنید درباره یگان موضوعی که با شما موافق است، درباره شما یگان چی میدونید. اگر شما فرض کردیم طلبه مکتب هستید، یعنی میتوانید درباره مکتب خود یگان برنامه تشکیل کنید، یعنی در پخش مستقیم در پریمو افیر با یگان هم صحبت هم صنف و هم کورس و هم استادان یگان صحبت آورید که آدم‌ها رو تماشا کنند. یعنی که وقتی که شما با تجارت مشغول هستید درباره این مگزین درباره تجارت خود نقل میکنه، درباره یگان
نازکی‌های آن محصولاتی که شما با آن با تجارت مشغول هستید درباره آن نقل میکنید تا اینکه باز هم با همون گویم با کار شما دقت مردم جلب کرده شود و وابسته از آن که شما از آن دقت چی میخواهید به اون مقصدتان میرسید. عموما یا فیسبوک و پخش مستقیم در فیسبوک یکی از واسطه است، یعنی یک اینسترومنت در دست شما برای رسیدن به این اون مقصد و پیش از آن با راهی پهن کردن معلومات و جلب خوانندگان به آن. چگونه آن را براه مانده ممکن است؟ براه مانده ممکن است با واسطه دو نمودی تجهیزات، یعنی کامپیوتر یا اینکه اسمارت فون. بیاید اول اسمارت فون ببینیم، چون که اسمارت فون در دستی اکثری مردم هست و میتونند اونو بیمالو قریب که همگان گویم استفاده برند. تنها دسترسی به اینترنت لازم است. اینک اسمارت فون چیکار میکنیم؟ یعنی 9 قدم لازم است برای اینکه شما پخش مستقیم خود را برآورید. قدم یکم می‌دارید با ابزارک، یعنی پریلاژنی فیسبوک در خود. قدم دوم با شما سلاید ها نمایانند، آنها نمودار میشن وقتی که من میگردانم اون باید در اکران شما سلاید ها گردند. خب خیلی خوب. نه قدم دوم چی؟ وقتی که ما همون با مثالی که هر دفعه استاتوس می نویسیم در اینجا هم نیز از همین کار سر میکنیم، یعنی به بالای همون میدانچه‌ای که برای نوشتن استاتوس به ما لازم است، شما درباره چی فکر میکنید گفته فیسبوک هر دفعه میپرسد با وقتی که به بالای اون پخش میکنیم رازنه نو، یعنی تیریزچه نو کشوده میشد که در آنجا ما میتونیم از منوی پایان با واسطه با انگشت بالا برداشتن اون یک چند بخش ها را ببینیم. بخشی گو لیف یعنی آغاز کردن پریمو افیر، پخش مستقیم، همین بخش به ما لازم است. چقدر که میبینید صورتی کامera و چشم دارد، گو لیف نوشتگی است. آن را پخش میکنیم. پس از آن اگر شما باری اول میتونید باشید با همین پخش مستقیم از شما خودی هم افزاره که فیسبوک میپرسد که کامera رو استفاده برم یا نه، یعنی اجازت میپرسد. همین کلمه allow یعنی разрешить اگر روسی باشد разрешить رو پخش میکنید تا اینکه کامera شما رو استفاده برده تواند و دو اجازه میپرسد، یعنی استفاده کامera و استفاده خاطره اسمارت فون شما رو در هر دو مورد هم اجازت میدهید. قدم چهارم در چیست؟ شما چخیلی که میبینم آن با چوکنجاهای سرخ آن رو اشاره کرده هستند. در آنجا که پابلیک نوشتگی است، یعنی هنگام پابلیک نوشته شدن آن معنی آن دارد که پخش مستقیم شما را همگان دیده میتوانند، همه آن نفرانی که به واسطه فیسبوک با آن دسترسی دارند. وقتی که شما میخواهید که یک دایره محدودتری تماشابینان رو داشته باشید، پس بالا آن پخش میکنید و از اونجا انتخاب میکنید، یعنی تنها دوستان شما، تنها دوستان شما، تنها نفرانی که شما میخواهید که آنها بینن یا که تنها فقط برای خودتان میکنید. این رو تا اینکه یعنی ثبت کنید و پس از آن کمی تحریر کرده بعد جایگیر کنید برای همه. و در قسم دوم تاب تو دیسکریپشن، یعنی علاوه نمودنی شرح شما درباره همین پخش مستقیم، یعنی درباره چی است پخش شما، کمی متن وارد میکنید. چهره که دیدید ما الکی در اون اسکرین شاتی که شما در اکران خود میبینید الکی اون جاها رو ساختم، علاوه کردم و باز یک چند قسم دیگر است. چارکنجه از طرف راست یکم صورتی رد و برق، یعنی صورتی امبلیم اون نمودار است. وقتی که اون رو پخش میکنید همون چراغکی اسمارت فون یک سپیشکر شما میتونید اون رو درگیرید یا اینکه کشید. اگر جای تاریک باشد که در اون شما میخواید پخش مستقیم رو برآورید از اونجا، پس اون رو بهتر است که درگیرید. اگر تلفن تو البته که داشته باشد همین چراغ رو. و تومچه دوم تومچه انتخاب کامera چخلی که میدونیم از اسمارت فون رو گیرم یعنی کامera پیش و کامera عقب.
агар ки камера фибро гирем, яъне вақте ки ҳамин тугмачаи якум сурати камера аст, ҳамонро пахш кунем, мо метавонем аз ин камера чӣ кунем, пахши мустақимро баромонем. Не агар хоҳед ки шумо худатонро сабт кунед, яъне худатонро нишон додед, ба мисоле ки селфи мекунед, пас бори дигар ҳамонро пахш мекунед ва камераи пешро истифода бурданро оғоз мекунед ва шумо худатонро сабт мекунед. ҳангоме ки ҳама ин чизҳоро ҷӯрсозиҳоро кардед ва қадами ниҳоӣ барои оғози пахши мустақим пахш кардем тугмачаи Start Live Video. ва чиқале ки мебинед яку як мо дар экрани шумо ҳамон чизе ки ба камераи шумо меафтад ҳамон чиз пайдо мешавад ва ишораи лиф пайдо мешавад, он чизи тугмачаи сурхак ки лиф навистагӣ аст, аз он шаҳодат медиҳад ки пахши мустақим шумо аллакай оғоз шуд. Ҳама он нафароне ки метавонанд онро бубинанд, тамошо кунанд, аллакай метавонанд дар Facebook бинанд ки шумо пахши мустақим шумо чиро нишон медиҳед. Ҳар он чизе ки ба камераи шумо албатта меафтад ба таври автоматӣ дар Facebook нишон дода мешавад. Агар ягон нафар шарҳ нависад, яъне комментария, пас дар қисми ки comments бола ҳир навистагӣ аст, дар он ҷои comments шарҳи онҳо пайдо шудан мегирад, яъне хонандагони шумо. Ва ҳангоме ки агар ягон кас лайк монад, дар ин маврид ҳам дар рӯи экрани шумо лайкҳо пайдо мешаванд. Агар ки ягон смайлик ё ин ки лайк пайдо шавад, натарсед, ин ҳамаш дар бораи он нишон медиҳад ки ҳамин нафарҳо лайк монистоданд. ва барои анҷом додани пахши мустақим тугмачаи финишро пахш мекунед. ҳангоме ки тугмачаи финишро пахш кардед, каме меистед, он чиқаре ки мебинед ending live video гуфтагӣ аст, яъне ҳамин пахши шуморо худи системаи Facebook ба охир мерасонад, то ин ки аллакай он барои нашр кардан омода бошад. Танҳо якчанд сония вақтро мегирад ва барои он ки новбас он нашр шавад дар Facebook, тугмачаи кипро пахш кардан лозим аст. Тугмачаи кабуте ки дар қисми поин бо чоркунҷаи сурхман ишора кардагӣ ҳастанд. Он тугмачаи кабутро пахш мекунед ва видеои шумо нашр мегардад. Агар тугмачаи discardро пахш кунед, пас он пок мешавад, яъне удалид мешавад. хуб, ва инак қадами нуҳум аллакай пахши мустақиме ки ман нашр кардам дар профили худ ва ҳангоме ки профили худро мекушам дар ҳамин афзораки Facebook дар смартфони худ, мебинам ки дар инҷа нависагӣ аст ному насаб was live, яъне был в прямом эфире дар пахши мустақим буд ва он чизе ки дар инҷо нишон дода шудагӣ аст, онро ман мебинам. Аз он шаҳодат медиҳад ки аллакай сабти ман, видеои ман дар профили ман ҷойгир шудааст ва ҳамагон метавонанд онро бубинанд. Так, боз 9 қадами дигар барои ташкили пахши мустақим аз компютер. Яъне шумо метавонед ки ҳам ба воситаи смартфон, агар дар ягон ҷо бошеду интернет дошта бошед, метавонед ки пахши мустақимро баромонед. Ё ин ки метавонед ба воситаи компютери худ. Чиқаре ки ҳозир ман вебинар гузаронда истодам, шумо метавонед ҳамин вебинарро мешавад тариқи Facebook ба ҳамагон ман нишон диҳам. Яъне гузаронам, касе ки хоҳад тамошо кунад, касе ки нахоҳад тамошо намекунад ва ба ҳамин роҳ шумо метавонед дарсҳои кушод ҳам гӯем гузаронда мумкин аст. Яъне ҳамин ба воситаи компютер ба Facebook медароед ва пахши мустақимро оғоз мекунед. Шояд ки аз ҷараёни дарс бошад, шояд ки аз ҷараёни кориятон бошад, шояд ки аз ҷараёни ягон маҷлис ё ин ки тренинг бошад, ки мехоҳед ки ҳамагон бибинанд ки чӣ гуна ҳамон мегузарад, гузаштаи шудаст ва тамошо кунанд. хуб, барои ин чӣ кор кардан лозим аст? пеш аз ҳама ба саҳифаи худ дар Facebook мегузаред. дар бори дигар, дар ҳамон ҷое ки шумо доимо статус менависед, ҳамин о чём вы думаете гуфта Facebook мепурсад баъзан вақт, ба болои он тугмачаи прямой эфир ҳаст. Агар касе боз англисӣ бошад, live навистагӣ аст. Прямой эфир, пахши мустақим. ҳангоме ки онро пахш мекунед, браузери шумо низ аз иҷозат мепурсад ки ҳамин камера ва микрофони шуморо истифода барам ё набарам, яъне барои он ки прямой эфир, яъне пахши мустақим бо овоз шавад ва бо гӯем наво. Барои ин чиз разрешитро пахш кунед, инҷа илов мекишавад агар англисӣ бошад. Вақте ки шумо разрешит мегӯед, аллакай пахши мустақими шумо
метавонад бас яъне қадами наваш мегузарад. дар инҷо боз шумо метавонед доираи тамошобинони худро мушаххастар кунед. Агар хоҳед маҳдудтар мекунед, агар хоҳед ки даступ всем гуфтед, ҳама метавонанд онро тамошо кунанд. чунки мебинед дар инҷо чандин интихоб ҳаст, чандин пунктҳо, бахшҳо определённые друзья. Маъно онро дорад ки вақте ки шумо он определённые друзьяро интихоб мекунед, танҳо он дӯстоне ки номиш онҳоро шумо менависед дар ҳамон рӯйхат, танҳо онҳо метавонанд бубинанд ҳамин пахши мустақимро. Агар друзья кроме, яъне маъноро дорад ки он нафароне ки шумо менависед, агар пункти друзья кромеро интихоб кардед, онҳо наметавонанд дидан ва вағайра ва ҳоказо. дар ин ҷо низ шумо метавонед мушаххас кунед ки аудиторияи шумо ки аст. хуб дид рабоҳо, мефаҳмам интернет суст аст. Интернет дар ҳама ҷо суст аст дар Тоҷикистон, афсус. барои ҳамин хай то қадри имкон лутфан иштирок намоед, то ин ки пас аз он вазифаи хонагиро низ ба вақташ шунида иҷро карда тавонед. хуб, давом медиҳем ва ба қадами навбатӣ мегузарем. Яъне пас аз он ки шумо аудиторияи худро муайян кардед, тугмачаи навбатиро аҳамият диҳед. Тугмачаи навбатӣ share screen аст, яъне нишон додани экрани компютери шумо. баъзан ҳолатҳое мешавад ки масалан агар шумо дар бораи ягон масъалаи хуб, шумо аллакай оғоз кардед. хеле хуб, ташаккури зиёд, баъд мебинем. акнун чи share screen, яъне ин дар он ҳолатҳое зарур мешавад ки шумо мехоҳед ки он чизе ки шумо дар экран мекунед дар компютери худ онро бубинанд. яъне шуморо нею ҷараёни кори шуморо дар компютери худ. фарз кардем шумо нишон медиҳед ки ягон барномаро чӣ хел карда ҷур сохта мумкин аст, яъне настроид карда мумкин аст ва ҳамонро ба воситаи Facebook Live, яъне прямой эфир, пахши мустақим дар Facebook ба ҳамагон нишон медиҳед. барои ин share screen-ро пахш мекунед ва худи Facebook пешниҳод мекунад ки барои Chrome, махсусан барномае ки барои Chrome нависем, яъне расширение барои Chrome аст, онро дар Chrome худ насб кунед ва танҳо пас аз ин вақте ки шумо установид расширение мегӯед, шумо метавонед ки экрани худро нишон диҳед ба ҳамагон. ва тугмачаи аз ҳама муҳимтарин дар ин ҷо ин эфир аст. ҳамин ки эфирро пахш кардед, шумо аллакай ба пахши мустақимро оғоз мекунед. 3 2 1 мегӯед ва бо ҳамин роҳ пахши мустақим оғоз меёбад. ҳамон чизе ки шумо дар экрани худ мекунед, онро одамон мебинанд. ба скриншот аҳамият диҳед. дар қисми чапи экран прямой эфир гуфта як навиштаҷот пайдо мешавад. дар назди он бошад вақт, яъне сонияҳо рафтан мегиранд, сонияҳо дақиқаҳо рафтан мегиранд ки чанд дақиқа ё чанд сония шуд шумо дар пахши мустақим ҳастед. вақте ки видеои худро ба навор гирифтеду кори худро ба анҷом расондед, тугмачаи заверши транслясияро пахш кунед. яъне тугмачаи сурх аст аллакай дар инҷо. ҳангоме ки онро пахш мекунед, пахши мустақим мудид ба охир мерасад. чунки ки мебинед дар инҷо якчанд сония лозим аст ки видеои шумо дар хотираи Facebook сабт гардад ва ба шумо интихоб медиҳад. удалить видео, яъне пок кардани он ва гатова. ҳамин ки гатоваро пахш кардед, аллакай ҳамагон мебинанд ки шумо дар пахши мустақим будед ва он видео аллакай сабт шуда дар профили шумо нашр гардидааст. албатта инро низ танҳо он нафароне мебинанд ки шумо дар аввал муайян карда будед, ё ин ки ҳангоми нашр шумо метавонед муайян кунед ки киҳо метавонанд бибинанд онро. чунки ки агар аҳамият диҳед, дар зери номи ман только что гуфтагиаст ва сурати қулфак аст. яъне сурати қулф маънои онро дорад ки танҳо ман метавонам ин видеоро бибинам. барои ҳамин дарс имрӯза буд, барои вебинар имрӯза буд, барои ҳамин пахши мустақими худро танҳо барои худам кардам ки яъне ҷараёни онро барои шумо нишон диҳам. хуб, ҳамин тариқ чунки ки мебинед 9 қадам барои истифодаи пахши мустақим дар смартфон ва 9 қадами дигар барои истифодаи пахши мустақим дар компютер лозим аст. он қадар кори душвор нест, он қадар кори вақти бисёрро низ талаб намекунад ва бо ҳамин роҳ шумо метавонед ба пахши мустақим оғоз кунед.
агар ягон савол дошта бошед, лутфан дар бахши вапросе ки дар қисми болоии ҳамин вебинар маълум аст нишон дода мешавад, ба он ҷо даромада дар ҳамон ҷо саволҳои худро гузоред, то ин ки ман фаҳмам ки ин савол асту ба он мушаххастар ҷавоби худро гӯям. ин буд қисми аввали вебинари мо бахшида ба пахши мустақим дар Facebook. қисми дуюми вебинар ин яке аз инструментҳо, яке аз воситаҳои сохтани харитаҳои интерактивӣ ҳастанд. то ин ки вақти бисёрро нагирем, ман яке аз он наворҳои омӯзишӣ ки сохтагӣ ҳастанд бахшида ба StoryMap, онро ба шумо нишон медиҳам. лутфан онро тамошо кунед. Ман видео худро мекушам, то ин ки ҳам трафики шуморо бисёр нагирам, ҳам вақти шуморо. хуб, ташаккур акои Муrodҷон. акнун лутфан ҳамин видеоро тамошо кунед ва агар дар ҷараён низ ягон савол пайдо шавад, дар он бахши вапросе навиштан гиред. хуб, ин бахшида шуд ба StoryMap. марҳамат. салом алейкум дӯстони гиромӣ. навори омӯзиши имрӯзаи мо бахшида шудааст ба захираи интернети StoryMap ки барои сохтани харитаҳои интерактивӣ ба мо ёрӣ мерасонад. биёед пеш аз ҳама ба сомонаи ин захираи интернетӣ мегузарем ки storymap.nightlab.com аст ва барои оғози кор тугмачаи Make StoryMap-ро пахш кунед. дар разонаи кушодашудаи нав калимаи New-ро интихоб карда сарлавҳаи харитаи худро гузоред. пас аз он ки сарлавҳаи харитаро муайян мекунем, тугмачаи Create-ро пахш мекунем то ки харитаи мо сохта шавад ва мо тавонем онро тағйир диҳем. сохтани харита дар ин ҷо хеле осон аст ва он ба мисоли презентатсияи PowerPoint аз слайдҳои алоҳида иборат аст. пеш аз ҳама биёед ба бахши Options гузашта аз он забони харита ва шакли харитаи худро интихоб кунед. OpenStreetMap стандарт яке аз шаклҳои стандарти аст. Close-ро пахш мекунем то ин ки ин равзана пӯшида шавад ва новобаста ба сохтани харита оғоз мекунем. дар бахши медиа мо метавонем суроғаи видео дар YouTube ё ин ки аксро дар интернет гузорем ё ин ки ба воситаи Upload an Image акси худро ба он ворид кунем. Headline ин сарлавҳа аст. сарлавҳаи новобаста маводи мо ки дар шакли харитаи интерактивӣ сохта шуда истодааст, онро низ мо бояд пур кунем. дар зери он дар майдончаи зери он мо метавонем инчунин маълумоти муфассалтарро дар шакли матн ё ин ки HTML код ки метавонад embed кодро аз дигар захира бошад ҷой диҳем. айни ҳол барои слайди аввал мо танҳо сарлавҳа ва каме тавсилоти худро мегузорем. Background options ин чизе ки дар пасманзари ин слайд нишон дода мешавад. мо метавонем ба воситаи choose file аксеро интихоб кунем ки дар пасманзар нишон дода шавад. чихеле ки мебинем мо яке аз амсол ва видеоро ки гузоштем чунин намуд дорад. дар превью мо онро дидем. ба воситаи add slide мо слайд навбатиро дохил мекунем ва дар ана ҳамин ҷо дар майдончаи search яъне ҷустуҷӯ номи шаҳр, номи мавзеи географиро менависем то ки ҳамин слайди мо ба он мавзеъ пайваст гардад. масалан душанберо мо кофтем. дар бахши медиа видеое ки пешаки аллакай дар YouTube ёфтагӣ ҳастем, онро дорем мегузорем. дар майдончаи зери сарлавҳаи номи шаҳр матнро гузоштем ва аз background options акси дар пасманзари он бударо ҷойгир намудем. ва ҳамин тариқ мо тамоми дигар шаҳрҳоро низ ҷустуҷӯ мекунем аз харита ва ба ҳар яки он видео алоҳида, акси алоҳида барои пасманзари слайд интихоб мекунем ва ном ва маълумоти муфассалтар оиди ин шаҳр ҷой медиҳем.
اگر پای برده باشه، اگر ویدیوی قبلی رو تماشا کرده باشید، این معلومات رو ما اینجوری در ساختن خرید اینتراکتیوی در گوگل استفاده بودیم. تومچه سیو رو پخش میکنیم و در بخش پریویو ما میتوانیم پیش از نشر ببینیم که خریده ما چی گونه نمود داشته میتواند. چیزی که میبینید با واسطه تومچه پایه خیلی یا اینکه تیرچه هایی که در قسم راست و چپ خریده موجود است، سلاید ها رو تغییر از در قسم راست در نیمه راست خریده سلاید ها تغییر میبرند که در آنجا متن و ویدیو و عکس ها موجود است و در قسم چپ نوبسته خریده ما نشان داده می شود. از بخش ادیت ما شیر رو پخش میکنیم و کدی که در بخش امبد آمده است در میدانچه امبد آن رو نسخه برداری نموده در سامانه خود میگذاریم. و چکنی که میبینید البته خریده ما آماده است و در داخل سامانه جایگیر شده است. این گونه نمودی خرید خیلی جالب است و میتواند دقت خوانندگان را جلب کند. چکنی که میبینید خیلی ساختن و خیلی آسان است. این بود درس آموزشی امروزه ما. تشکر برای دقت. خیلی که میبینید تماما اونقدر کاری مشکل نیست. سلامت باشید. کاری تمام مشکل نیست و در کدام موضوع شما اون را استفاده میبرید علاقه از شما وابسته است. من به شما حاضر لینک های یعنی سلک های بعضی مواد ها را حاضر میدهم. مرحمت. یکی از آن مواد هایی که روزهای اخیر ساختند و بخشیده شده است به مرکز های سرطان شناسی تاجیکستان. یعنی همه اون مرکز ها رو در خریطه مؤلف این مقاله اشاره کرده است. این یکی از متخصصان و ژورنالیستان از ولایت سوخت است، جمشید معروفوف. و چیزی که میبینید اگر که شما حاضر خریطه را کشاده باشید با واسطه پخش کردن تیرچه یعنی استریلکا میتوانید یک به یک همه سلاید ها رو ببینید و چیزی که میبینید هر یکی آن با یکی از این مرکز ها بخشیده شده است که یعنی پیوست شده است. هر یک سلاید این یکی از معلومات درباره یکی از اون مرکز ها می باشد. غیر از این یکی از اشتراکچی های ما از قرقیزستان اگر خطا نکنم برای قرقیزستان بخشیده به موضوع اکولوژی چون یک خریطه ساختگی بودن و شما حاضر میتوانید آن را نیز تماشا کنید و ببینید که در آنجا علاقه باز هم بود بسیارتر مکان ها بسیارتر موضوع ها اشاره شده هستند و به هر یکی آن موضوع ویدیو پیوست است یا اینکه عکس که آن را میتوانید ببینید و این معلومات را این خریطه رو من نوبسته در داخل سامانه خود جایگیر کردم. و چقدر که میبینید فرق بین این دو لینک این دو سلکی که من شما دادم در چی است. شما میتوانید خریطه رو سازید و تنها اون رو همچه یک مواد مستقل ساخته برای اون کس پیشنهاد کنید. یعنی همین سلک لینکی اون رو گرفته در فیسبوک یا در یکان جای دیگر جایگیر کنید که به یک نفر روانه سازید تا اینکه آدم‌ها ببینن و تماشا کنن خریده شما. یا اینکه شما میتوانید همین خریطه ساختگیتان را همچون یک از جزءهای یگان مواد سازید. یعنی مقاله را می نویسید و در داخل اون همین خریطه را جایگیر میکنید. عموما با این خریطه ستوری مپ یک چند قصه ها نیز پیوستند. یکی از آنها قصه یکی از اشتراکچیان که ترینینگ های ما در خوجند هستند. اکتام ریزایف یک ژورنالیست جوان است که با واسطه ساختن همین گونه خریطه یکی از آزمون‌های بین الخلقی رو در آنجا اشتراک کرد و صاحب حتی جایزه شد. مقصد آنها ساختن خریطه موضوعهای تاریخی و موضوعهای سیاحی در
در شهر هر یک آن اشتراکچی بود که با عمومیت تاریخی دولت‌های مشترک المنافع بخشیده شده بودند. مارشروت 1717 مارشروت 1717 بخشیده شده است. نام این آزمون بود و دو جوان از ولایت سوق دکتر رضای و تخمین سلطان این خریطه را ساختن. مارشروت 1717 آخران لینکی که من پرفتم میتونید اون رو در تماشا کنید. همه این موضع ها که در داخل شهر خوجند هستند در این خریطه، یعنی در یک چند دولت در داخل یک شهر کدام موضع های تاریخی کدام موضع های سیاحی موجود است در داخل همیشه اونها اشاره کردن و حتی همچون جایزه با اونها یک تور تشکیل کردن که چندین شهرهای فدراسیون روسیه رفته تماشا کرده آمدن همچون سیاح همچون توریست. یعنی الکی اون که شما چگونه این خریطه رو استفاده میبرید چی میسازید از شما وابسته است. البته که بعضی خصوصیت ها دارن همه این خریطه هایی که ساخته شده این حال منظورشون رو گردوندم. آنها درباره یگان موضع نقل میکنن، درباره یگان حادثه نقل میکنن که به همان موضع ها به همان شهرها به همان نقطه ها در خریطه یگان علاقمندی دارن. یعنی شما وقتی که میخواهید که یگان حادثه را نقل کنید یا که نشان دهید که فرض کنید چی در کجا جاگیر است و بین آنها یگان علاقمندی هست، خیلی که موادی اولین بود مرکزهای سرطان شناسی جمهوری در تاجیکستان. یعنی همه آنها این نقطه هایی که در خریطه هستن این شهرها، در همین شهرها مرکزهای سرطان شناسی هست، یعنی آنها یک عمومیت دارن همین نقطه ها و برای همین ستوری میپ ساختگی است مؤلف این خریطه تا اینکه نشان دهد که آنها در کجاهای تاجیکستان جاگیر هستند و چگونه شاید بگیم که مسافه بین آنها است و در خریطه تاجیکستان آنها چی گونه نمود دارند. خوب، این بود وبینار امروزه ما که در دایره آن درباره پخش مستقیم در فیسبوک و استفاده ذخیره اینترنتی ستوری مپ و شما کمی هم باشد معلومات دادم و امیدوارم که فایده‌ناک بود، مفید بود برای شما. اگر یگان سوال باشد در بخش وپروس questions نویسید. اگر که سوال نباشد تشکر میکنم برای اشتراکتان و وظیفه خانگی شما. با فیسبوک لیف ما امروز وظیفه نمیدیم چون که میفهمم که مشکل تر شاید باشد، اما در ستوری مپ همین یک خریطه سازید لطفا. برای اگر که باری اول شما این ذخیره رو استفاده میبرید مشکل باشد، حاضر من به شما باری دیگر لینکی این نبوری که تماشا کردید در یوتیوب اون رو میدهم، میتونید رو از وجه بارگیری کنید، اسکچت کنید یا در همه خود یوتیوب چند مرتبه که خواهید تماشا کنید و قدم به قدم میتونید از همون دیده خودتون یک خریطه خود رو سازید در ستوری مپ و با پشت الکترونی من فرستونید. این است وظیفه خانگی دایر به وبینار امروزه. خوب، 2-3 دقیقه برق خاموش شد. خوب، اکنون مراجعه اگر یگان چرا از نو پرسیدنی باشد، اگر همون جایی که شما ندیدید خواهید من نقل میکنم بوی دیگر یا که خواهید اینجا رو میمونیم باید. وظیفه خانگی همین چخیلی که ستوری مپ رو حاضر دیدید ساخته نشده در همین نواری آموزشی در همین ویدیو یک دم خیلی ستوری مپ سازید. نو بس از اون موضوعش خودتان انتخاب میکنید چیزی که خواهید، یعنی با کدام موضوعی که به شما معقول باشد. یعنی همون شاید که شهرهایی که با آنها شما سفر کردگی هستید، اما دولت‌هایی که با آنجا سفر کردگی هستید یا اینکه میخواهید سفر کردن، اگر مشخص تر بگم بگذار یک خریطه سازید که شهرهایی که من میخوام ارزوی با آنجا سفر کردن رو دارم، یک ارزو کنید، یک تخیلات خود رو استفاده برید و هم یک خریطه سازید و البته که تنها خریطه با همون نقطه ها نیست، در همون
ҳар як слайди харита як маълумоти муфид ҷойгир кунед. Агар шояд ки шумо ба онҷо сафар карда бошед, аллакай менависед дар давраи сафар шояд ягон чияш маъқул шуд дар ҳамин шаҳр. Агар сафар кардан ният дошта бошед, орзу дошта бошед, пас менависед ки ҳангоми сафар ба ҳамин шаҳр ман мехоҳам, орзу дорам ки фалон чизро бубинам, яъне фалон мавзеи таърихӣ ё мавзеи сайёҳии он шаҳрро. ҳамин аст вазифа. фикр мекунам вазифа он қадар мушкил нест. Агар мушкил кашидед бори дигар ҳамин навори омӯзиширо тамошо кунед ва ҳар чӣ зудтар линк ссилкаи маводи сохтагиатонро ба мо фиристонед. хуб, агар ягон саволи дигар набошад, барои он нафароне ки имрӯз иштирок карданд миннатдори худро мерасонам. Ташаккури зиёд ва интизори вазифаи хонагии шумо ҳастам. Аз вебинари гузашта танҳо як нафар акои муроҷион фиристонданд. Ташаккури зиёд расман ба шумо ташаккур мегӯям. Хеле чизҳои ҷолиб ва гӯем ҳатто профессионалӣ ҳам сохтед. Дар ҳақиқат хеле хуб шудааст. Хеле ба зеб омадагӣ ҳастанд. Ҳам он чизҳое ки сохтед ба мо фиристондед. ва умедвор ҳастем ки ин дафъа ҳам шумо ва ҳам боз ягон нафари дигар аз иштирокчиён вазифаи хонагиро иҷро мекунанд. Сабти ин вебинарро каме дертар ҳангоме ки омода гашт ман дар YouTube ҷойгир карда ба почта электронии ҳама мефиристам. метавонед бои дигарҳоро тамошо карда ва вазифаи хонагиро иҷро кунед. хуб, ташаккур барои диққат, ташаккур барои иштирок. Ба ҳама барори кор.